Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, rumah wadah sorangan. Dan jumpa kiki tuan, woi, kadang-kadang. Yuk, wadah juga deh. Nah, gitu, scroll TikTok, cari duit. Cuci baju sendiri, makan sendiri, nyatu sorangan, pemajikan ting kemana? Ini sedang ada ingin kemana woi? Kenapa sih si ayah teh cenah meni asa beki narikan? Itu kan ini atau budeg ini, bu, coba pemajikan gitu, woi, apa aja? Baik begitu tarik, kira pun. Kalau si ayah kenaon cenanya? Ya. Ya kenaon? Ya kenaon? Diketok. Kenaon meni ketok-ketok teh? Kompentuannya. Atos bios. Kalau make we atuh ku abi antep we wadah mah. Muntuan, beres muntuan. Iya dong. Sok baut, kira gitu gerek baut, sok. Kira gitu gerek baut. Sok, gerek baut mah. Sok, mana bayar rek baut mah? Apa ayeuna malam naon? Malam Jumat. Atuh aji ke kembang jumbo. Bingung aing kumaha. Baut kieu mau dipere puting. Sok baut, rek makan dulu. Bae we, syukur amak-amak teman.